दिनै जों गोबां खोथा रायज्लायबाय रायजोआ दिनै मिथिबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मा खालामदों आरो आसाम सरकारा जोंखौ माबायदि नासयजों बे गासैबो खोथाखौ दिनै जों रायजोनो फोरमायनाय जाबाय सिदा खोथाया बेनो जों दिनै बिटिसिखौ राज खालामनो थाखायसो जोङो आरो बासायनो थाखायसो दिनै जों ओंखारदों दिनै आङो बेवहाय बुंदों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दुसियाखै बिथांमोननि नाजानायखौ आं बुंदों बिथांमोना 6.3 दफा बायदि स्कुलखौ कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन होननानैसो आं फोरमायदों नाथाय नाजायै दिल्ली स्टेट थांखांनायनि उनाव थांनाय बोसोरनि जुननि 30 तारिख फाइनाल खालामबाय जे सरकारि स्कुल कलेजखौ जोङो खालामनो हाला रायजोनो मानो फोरमायनानै होआखै दुलाराय बर' फरायसाया मानो सिरि थादों नै आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लेखा लिरना हरबाय होननानै रायजोनो मानो फोरमायना होआखै सों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सों होननानै आं दिनै रायजोखौ बुंदों बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयोना दिनै दिल्ली सरकारा दिनै NIT सिलचरावनो दोङो नोंसोरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरनि खाथियावनो बेयावनो फरायहैथां होननानै दिनै नेगेटिभ लिरनानै हरबाय माइनास लिरनानै हरबाय बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनो फोरमायाखै होनबा बिथांमोना बुंदों जों जेबो फोरमायाखै नों बुंब्लासो जों सिनायदों जों मिथिदों आं बुंदों आं लेखायाव जिखौ दोङो बेखौसो बुंदों दिल्ली सरकारा बिउरोक्रेट्सफोरा IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा जोंखौ लिरना हरदों आं बेखौसो बुंदों होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनानै होदों नङा होमबा सैथोखौसो बुंनांगोन लेखाया डायलगआवथ' बयबो होनो हायो सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया नोंसोर खालामनानै ला जोब्बाय लेखाखौ बिदो आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो सेन्ट्रेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामगोन होननाय लेखाया बहा दङ बिदो नङा आं बे खोथाखौनो बुंदों दा बुंनांगौ गोबां दङ रायजो राजानो फोरमायनांगौ गोबां दङ जेखौ बुंबाय बेनो सैथो आङो लेखाया जेखौ बुङो आं बेखौसो बुंगासिनो दङ বৰফলা বজাৰত নাট মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীত আজি প্ৰাক্তন NLFB তেওঁলোকৰ কমল পালৰ নেতৃত্বত যিটো গ্ৰুপ প্ৰায় 150 মান মানে কেডাৰ CNC ডিপুটি CNC এৰিয়া কমাণ্ডাৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট লগতে বিভিন্ন পদত থকা NLFBৰ সতীৰ্থসকলে আমাৰ UPPL দলৰ তথা আমাৰ BTRৰ জনপ্ৰিয় নেতা সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে BJP UPPL BTRৰ যি চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি UPPL দলত যোগদান কৰিছে আৰু আজিৰ প্ৰজন্মই বুজি পাইছে যে BTRত আমাৰ শান্তি আহিছে এই শান্তিক আমি চিৰস্থায়ী শান্তিত বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত তেওঁলোকে থিয় দিছে কাৰণ প্ৰমোদ বড়োৱে এজন এনেকুৱা যুৱ নেতা যিজনে মানে BTRত বসবাস কৰা 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 18 ঘণ্টা 20 ঘণ্টা ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰি আছে তেওঁৰ কৰ্ম তেওঁৰ নীতি আদৰ্শক ভাল পাই তেওঁলোকে আজি যোগদান কৰিছে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত মানে তেওঁলোকে ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাকৰ হৈ তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি আহিব আৰু এইবিলাক আমাৰ UPPL চৰকাৰে এইখিনি ৰাইজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ লগতে আজি প্ৰায় বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আজি আপোনাৰ SC কমিউনিটিৰ পৰা প্ৰায় 200ৰ ওপৰত তাৰপিছত বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন কৰ্মী কিছু ইয়াতে জইন কৰিছে সৰ্বমুঠ আজি 1000ৰ ওপৰত ইয়াতে যোগদান কাৰ্যসূচীত আজি যোগদান সম্পূৰ্ণ হৈছে आं न'खरनि आं बिदा नामाथ' बारना होनोमोन ओमफ्राय आफादाव बिसोमोन होनना बुङो बे NDFBआवनो बियो गैया सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै मा खावलायगोन दा सरकारखौ दा सरकारखौ जों खावलायदों जेन'बा जिथु सिगां बिथायारि रेकर्डआव जिथु लिरनाय दङ बे हिसाबै जों लुबैनाया दा दिनैसिमावबो जोंखौ जेबो खबर लाफैनाय जायाखै जों बै बाराव थांदोंमोन जों फेरेंगासानाव थांदोंमोन जों साथामसो मानसि जानानै
फेरेंगा सारा बुंदोंमोन बे समावहाय जिथु बे नोंसिनि माबायावहाय जेसेबां दाथाव दङ नोंसोर बेखौ गासिबो मोनजोबगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन जों आसा खालामदोंमोन दिनैसिमाव बेफोरबायदिनि थाखाय जों खबर हरफिननायबो जायाखै साबेसे दं गामियाव जोंनि गामियाव सानै दङ औ सानै दङ जोंनि गामियावहाय बसाबिलाव सानै दङ नोंथांमोना साबेसे जमा जादों जोंबो दङ दा मथा मथि 7 जनसो दङ जोंनि बेवहाय दा औ नोंथांमोना जयै सरकारखौ मा खावलायगोन बे समाव दा जयै जोंथ' सरकारखौ जों बेखौनो खावलायदोंमोन जाहाथे बेफोरबादिखौ अनसुंथाइखौ हरोमोनब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन बेनो जोंनि खावलायनाया आरो आंनि मुङा पबित्र नार्जारी गामिया जाहैबाय सुन्द्रिजरा फरेस्ट भिलेज जोंखौ लेंहरनायनि खार'ना दिनै मिडियाखौ लेंहरनायनि खार'ना जाहैबाय जोङो बेवहाय गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ गैयाब्लाबो 7-8 जनसिम दङ मुंख्लं न'खरफोरनिफ्राय बेवहाय उपस्थित जाफैदों दा जोङो मिडिया नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि खार'नानो जाहैबाय जोंहा दासिमबो जेसेबां जोंनि गामिनि मुंख्लं न'खरफोर दङ जोङो दासिमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै जोङो सरकारनिफ्राय जुदिसा बे अनसुंथाइखौ मोनोब्ला न'खरफोराबो जोंहा थांनानै थागोन दा बिनिखायनो सरकारनिसिम खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजोंहाय दा बिनिखायनो सरकारा जोंनो बे मुंख्लं न'खरफोरनो जे 5 लाख थाखा होनांगौ बेखौहाय सरकारा जेन' बे मुंख्लं न'खरफोरनो होयोब्ला जोङो खुबनो न'खरफोरनिफ्राय सरकारखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो गोजोननायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरकारनिसिम मिथिहोहरनाय जाबाय आरो आंनि मुंख्लं जानाय न'खरनिफ्राय जे सन्जय नार्जारी बियो जाहैबाय आफादावहाय सानजासा नार्जारी बियो बामोनगाव आमलायगुरि होननाय जायगायावहाय बियो रुंसारि जानानै थांदों दा बियो मा प्रसेसै बियो रुंसारि जादों जों बेखौहाय दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै दा बेनिखायनो जोङो मुंख्लं न'खरफोरा साफ्रोमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन বিকল্প আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে অকল এজন সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই নহয় আমাৰ লগত আৰু তেনেকুৱা নৱকুমাৰ শৰণীয়া বহুত আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে যদি কিবা কাৰণতো যদি নৱকুমাৰ শৰণীয়া জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ যদি ইফাল সিফাল হয় বা বাতিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অনাগত আমাৰ 19 তাৰিখৰ মুহূৰ্তত আমি অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি এই নমিনেশ্যন দিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ জিএছপিৰ ফালৰ পৰা বুলি কথা নাই যে যেহেতু আমি জিএছপি দলক ইতিমধ্যে আমি চৰ্ত সাপেক্ষে আমি সমৰ্থন দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে জিএছপি আৰু অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতিয়ে এটা আলোচনাত মিলিত হৈ আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম আৰু আমি অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে আজি চাওক BTAD অসম আমাৰ অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতি BTAD অসম বুলি কোনো এটা সংগঠন নাই 2017 চনতেই এই সংগঠনটো ভংগ কৰা হৈছিল আৰু এই সংগঠনটো ভংগ কৰি অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতিৰ লগত চামিল কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াই কিন্তু অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতি BTAD নামৰ সংগঠনটো ভংগ হৈ গৈছিল এতিয়া মাত্ৰ জনদাসক আমি বাৰে বাৰে আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ আমি বাৰে বাৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ মানুহ পঠাই আছোঁ আমি তেওঁক আমাৰ লগত একত্ৰিত হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই আছোঁ তেওঁ কিন্তু আমাৰ লগত একত্ৰিত হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নহয় ইয়াৰ অন্তৰালত অন্য কিবা এটা শক্তি লুকাই আছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা আমি এটা সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি আজিও আমি জনদাসক কৈছোঁ জনদাসে কোনোদিনেই আমি অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতিৰ ওচৰত অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম বুলি আমাৰ ওচৰত আবেদনো জনোৱা নাই আমাক জনোৱাও নাই গতিকে আমাৰ লগত আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ মাজতে আহি এটা অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতি BTAD নামৰ সংগঠনৰ নাম লৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিজকে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি আজিও জনদাসক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ বা আমি আজিও জনদাসক এটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁ আমাৰ লগত মিলিত হওক আমাৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰক যদি তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লগত আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ এজন নিজকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে বা নিজকে ঘোষণা কৰিছে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে আমি বাৰে বাৰে মানুহ পঠাই আছোঁ তেওঁ আমাৰ লগত লগ হোৱাৰ বা চামিল হোৱাৰ কাৰণে ঐক্যমতত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ সন্দেহ হয়